Amakuru yihutirwa ni breaking news. Turaje rero kugira ngo tuyababwire ibiri kuvugwa cyane hariya muri Uvira, mu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu muri aka kanya intare za Sarambwe, Amadou, Alliance Fleuve Congo n'ubundi buyobozi bwari hariya bugaragaje yuko buvuye mu mujyi wa Uvira. Byaba byitwaye gute? Ndaje rero kugira ngo mbahereze amakuru uko byitwaye. Murabizi ko Alliance Fleuve Congo basohoye itangazo bavuga bati turaza kuva mu mujyi wa Uvira, ariko baraza kohereza ingabo zidasanzwe, donc zidafite aho zibogamiye, kugira ngo zize gucunga uno mujyi wa Uvira. Guhera rero mu masaha 12:45 abazi hariya kuri meri ya Uvira, intare za Sarambwe zabashije kuhava, ziraza zerekera muri kino gice, zerekera muri Kiriba, ariko hariya kuri Monisco. Byitwaye gute rero? Nukuvuga ngo kuko mwabibonye abanyamakuru mpuzamahanga yaba Al Jazeera TV, televiziyo 10 ya gatanu, TV5 Monde ihari, n'ibindi binyamakuru mpuzamahanga bagaragaza uburyo M23 iri kuvana abasirikari muri Uvira. Abantu benshi bamaze gucika imigongo, ariko icyo nababwira abakunzi b'intare za Sarambwe, abakunzi b'Amadou, abakunzi ba Revolution, ntimugire ikibazo na gike, nimugire ikibazo na gike, kuko intare za Sarambwe zamaze gufata plan. General Emmanuel Sultani Makenga, General Bernard Byamungu, ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo, ubuyobozi bwa M23 ntabwo bwagiye kubikora kubera ari igitutu cya Amerika nkuko abantu bakomeza kubivuga, ahubwo kwaro kugira ngo bubahirize agahenge ndetse bubahirize nari amasezerano ibiri kubera Doha, ibiri kubera ari amasezerano n'ubundi leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo bagiye gusinyira muri Amerika. Gusa ari amasezerano yabereye muri Amerika ntabwo yarebaga M23, kuko M23 ntabwo iri mu bayasinye, ahubwo byasinywe n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ubuyobozi bwa M23 kuko igihe cyose bwifuza ibiganiro, buravuze bati kuva Amerika nk'umuhuza, Doha nk'umuhuza, basaba uko twava mu mujyi wa Uvira, reka tuvemo. Abaturage rero bari hariya muri Uvira, murabizi ko hari abaturage benshi bakoze greve bavuga bati turashaka kugira ngo M23 igume ahangaha. Aba baturage M23 iramutse igiye ikajya kure Wazalendo, FDLR, FDNB, FARDC bakagaruka mu gukora masakre, bahita bakora masakre y'abari abaturage bose, ari bari abakoze greve, ari abaturage y'Abanyamurenge. Ndababwiza ukuri, ngewe nka Clever Bemba, uriya mujyi nari ngurimo, umujyi uburyo uteye, ndaza mbasobanurire, mbabwiraho M23 iri, basobanurire uburyo M23 yaje no gutanga icyizere, igihereza abaturage, irababwira bati nimuhumure, twebwe turizera ko umutekano wanyu tugomba kuwucunga kandi ntimugire ikibazo. Nukuvuga ngo rero uko byitwaye kandi nuko biteye hariya muri Uvira, ni umujyi uzungurutswe n'imisozi, hariho Moye Plateau. Iyo uri muri Uvira, ndakeka ari abantu banyerekaga ati hariya ahantu hahinze ibirayi, hariya ahantu hahinze iki niki, hariya bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, hariya ahantu birahangaha, aho ngaho hose harimo intare za Sarambwe. Abantu bazi kuri ya route nationale numero 5, utambika urenze kuri iriya polo, hariya n'ahantu hari ikiraro, hari n'isoko no kuri kwerekera muri Baraka. Intare za Sarambwe zamaze gukomeza zerekera, ziri ku nkengero ya Lake Tanganyika, ukazamukamo hejuru. Reka mbe n'urugero, wenda ngiye mpita mbahereza n'urugero nk'abantu baza hariya kuri Petit Masisi. Hari umuhungu witwa Nzitonda ufunze imbere, Nzitonda kuri Petit Masisi, reka musuhuza, hari ni Surietna, reka musuhuze, arafunze imbere, ni Paratoni Kamanda ari imbere. Hari n'abandi bari muri ibyo bice, bari muri iyo misozi. Nukuvuga ngo rero uburyo intare za Sarambwe cyangwa M23, Alliance Fleuve Congo, twirwaneho MRDP bafashe gahunda imeze gutya: nta Muzalendo wakwinjira muri Uvira, na FARDC wakwinjira muri Uvira, nta Murundi wakwinjira muri Uvira. Nukuvuga ngo ni kwa kundi kuva mu mujyi ariko ukajya mu nkengero zayo. Reka mbaye urugero rumwe, abantu bazi Sake, wenda ari abantu bazi Sake, Isake hariya iriya misozi yo kwa Madimba irimo M23.
Mubambiro irimo M23 na za Gashengeshi. Ruguru muri parike ya Virunga harimo M23. Uriya muhanda uvuye Minova Bweremana za Shasha Kiroci, muri iyo misozi hose harimo M23, sibyo? Uriya muhanda uvuye Mushaki harimo M23. Uriya muhanda uvuye Nyamitabo cyangwa Kicanga axe cyangwa ari axe Kicanga ari hariya za urimo M23. Uriya mujyi wa Sake ninde muntu wakwinjiramo? Azafata z'ubwato aturuke muri Lake Kivu azi hariya? Ntibizashoboka. Nukuvuga ngo uwaza kugira ngo yinjire aze mu mujyi wa Uvira nuko yaba aturutse mu mazi. Ikindi wenda nongeraho, hariya hari Kavimvira ni ku mupaka, anariho hariho n'ikiraro cya Ruzizi, ariko Ruzizi igigete icomoka muri metero 20 uva ku kiraro winjira muri Lake Tanganyika. Nukuvuga ngo uvuye hariya aho twakwita kuri rompwe, harimo rompwe ebyiri, hariho rompwe iri hariya mu centre ville muri Uvira, hakaza n'iriya rompwe ikomeje igiye Kavimvira, n'undi muhanda umanutse ugiye kuri Monisco. Kugera ahari Monisco uvuye muri iriya kuri rompwe harimo metero zigeze nko muri 200. Intare za Sarambwe ziri aho ngaho, zigomba gufungira aho ngaho kuko ziraba zisa no zivuye mu mujyi. Hejuru uvuye aho ngaho ukazamuka hejuru, iyo nakwita kameze nk'aga, donc sinzi uko nabivuga, ni muri iyo misozi iri hejuru ya hari Monisco, ukazajya kuzunguruka, ukazajya guhinguka hirya niba ari Kalundu, kuri poro ya Kalundu. Intare za Sarambwe zizungurutse Uvira no muri iyo misozi, ku buryo umusirikare wa 23 ashobora gutuma itabi cyangwa bakajya kuryizanira muri Uvira, akabaruka amaze tennis civile kugira ngo amahanga ataza kuvuga ati ngo M23 yongeye kugaruka muri Uvira, akamanuka amaye tennis civile akaza akagura itabi akongera agasubira hejuru. Ashobora kugura agafata, ashobora kugura akaji akaza akongera agasubira hejuru. Bantu muri mu nkambi, bantu muri Amerika, muri benshi abantu mu gihe butandukanye b'abakongomani bashigikiye liberation, abari muri Norvege, ba Ingabire Josiane, ba Leonard, bari n'ibihugu bigiye bitandukanye, ni benshi bagiye bamwe ati Bemba twacitse amabere, ati twacitse umugongo kubera ko intare za Sarambwe zivuye muri Uvira. Ndababwiza ukuri, ibi ni bya politike. Sinzi ko niba mubizi, M23 agiye ijya kuva mu buce ikamanza ajya gufata abanyamakuru ati muze mufotore mu bye, ni hehe? Bino ni bya politike, kandi politike ya M23 ni politike ifite imbaraga kurusha amapolitike yandi muzi. Hano muri Kongo ni politike, ntabwo ari bya bindi bya moindre escarmouche, un seul cartouche. No, M23 yo iba yamaze gupanga, iba yamaze gutegura uburyo bwayo n'ibyo igiye gukora. Ikamabwize ukuri nyakuri. Hariya harimo abanyamurenge bakiye abana babo, abo bose kuri Wazalendo, kuri FDLR, kuri FDNB, abo ngabo bakagombye kwicwa baramutse bagarutse hariya. Murumva ko M23 yabura ubwenge bwo kuvuga ati ngo turahavuye ngo baze bica abantu? Bafite ubwenge, kandi icyo barwanira ni ukurengera inyungu z'umuturage, kurengera inyungu z'abaturage n'abandi bose. Ntibagomba kwicwa. M23 irebera bariya abaturage mwabonye ba chef de quartier n'abandi boroganije bakagenda bagafata ibi pancarte bagashyira amafoto ya General Emmanuel Sultan Magakenga, bagashyiraho amafoto ya Bertrand Bisimwa na Corneille Nanga. Bariya bose babonetse muri myigaragambyo bati tumepata wakombozi, hatutaki wakombozi watoke hapa. Bariya bose bakwicwa. Niyo mpamvu intare za Sarambwe M23 ntiyakwemera ko abaturage bapfa muri buriya buryo. Icyo mbijeje kimwe nuko iriya si le plus stratégique, icyo ni icya mbere.
icya kabiri nuko kuba batanze hariya hari impamvu ifatika kandi impamvu igaragara n'amahanga aza kubimenya. Reka mbahereze urugero. Wazalendo baramutse bongeye bagacengera bakica umuturage hariya, M23 ntabwo yabyihanganira. Hetereka amahanga ikayibwira ati singibi barongeye baragarutse bishe abaturage, M23 yakubyihanganira? M23 ntabwo yabyihanganira. M23 ntiyabyihanganira. Ngira mbisubiremo, M23 ntiyabyihanganira. Ikiro nuko gahunda ari ukurengera umuturage nibye. Ikindi reka mbereke, uvuye hariya kuri polo ya Karundu uri kwerekera kuri ya route nationale nimero 5 uri kwerekera muri za Baraka, intare za Sarambwe zimaze gufata amasantere ageze nko muri 6 mu misozi yaho. Intare za Sarambwe zamaze kuyifata. Nukuvuga ngo aho intare za Sarambwe navuga zisigaje ni ukugira ngo zingire Baraka, zigende zifunge bariya Wazalendo, zigende zifunge iriya nzira abarundi bari kunyuramo kugira ngo babashe kwinjira, kugira ngo baze bafunge ziriya nzira abarundi bari kunyuramo bakongera kuzamuka hejuru mu bijombo bakajya kwica abaturage b'Abanyamurenge. Nukuvuga ngo icyo ngicyo nicyo mama 23 isigaje kugira ngo, kandi nuko mwanabyumvishe, ntabwo bigeze amahanga arasakuza bakavuga, ntabwo bigeze bavuga ati ngo intare za Sarambwe zive muri biriya bice zafashe bindi, uhereye hariya za Katogota, za Gatogota, za Ruvungi, za Kiriba, za Sange, za Runingu na za baravuga umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira honyine ntibigeze bavuga muri biriya maxe ngo barava no muri ariya maxe iyo bamaze kwinjiramo ari kwerekera muri Baraka. Ikindi ntabwo bigeze batangaza nka bya ndi twabonye muri hariya muri Warikare, aho naho intare za Sarambwe zasubiye inyuma, ziba oblige ko zigomba kuza zikagarukira hariya za Kibati, hariya za Kasheberi, zikaza za Nyabyondo mu birometero bigera muri 80 na 70 mianza ya 80 muri 100 na. Ahangaha noneho intare za Sarambwe zisubiye inyuma, nta birometero bigeze bavuga ati ngo barakora withdraw cyangwa withdraw niyo reprise strategique, barasubira inyuma bagera mu birometero bingahe. Murabyumva? Nuko ngo intare za Sarambwe zaje zasubiye inyuma, ariko nta hantu ni metero zitazwi. Ikindi mwibuke ijambo Bertrand Bisimwa yavuze, mugendere ku ijambo Dr Oscar Barinda yavuze, ubundi namwe birabahereza igisubizo. Abakunzi b'intare official, abakunzi b'intare za Sarambwe, abakunzi b'amadubu, abakunzi ba Alliance Fleuve Congo, ntimucike intege, ntimucike intege. Intare zamaze kubitegura. Icyo nababwira cyo nuko nta murundi uzinjira muri Uvira, nta Muzalendo uzinjira muri Uvira, nta Mwevardese uzinjira muri Uvira, ahubwo Uvira izahora ari Uvira n'ubundi ifitwe n'intare z'Isarambwe, ifitwe n'amadubu. Turabyemeranya? Niko mbikubwiye, ndetse kugira ngo mubibone hari amakuru yabonekaga bagenda bavuga bati ingabo za Tanzania zigiye kugaruka ziza gucunga umutekano wa hariya, abandi ngo niba ngo wapiga kunguru. Bakongera bakavuga bati ingabo za OTAN nizo zishaka kuza. Bakongera bakavuga bati ingabo zazo kwa Lorenzo Murangora ati nazo bashakaga kugira ngo bazizane kuko ameze nk'umuhuza. Ngiye nka Clever Bemba rero, nkurikije Tanzania uruhande yari ibogamiyemo, Tanzania ntago bayizana hariya kuko nubundi yakwinjiza FRDC. Mwabonye igihe cya EAC ukuntu Uburundi bwinjije FDLR muri Kicanga, Uburundi bwinjiza Wazalendo Kirorirwe baraza baratwika, kandi bari mu gushakisha amahoro. Murabizi ingabo z'u Burundi zaje muri EAC ziraza zigirana amasezerano na leta ya Kongo ku bufatanye bwo gufatanya kurwanya M23, ndetse baragenda bafatanya na FDLR. Ntabwo rero ku bwanjye ingabo z'u Burundi zakagombye kuba zaza
nako za Tanzania, sorry, za Tanzania. Ariko nkurikije nubwo hariho EAC, hakaza Sadek kandi ikaba irimo Tanzania, ikaba irimo na Angola kubwanjye Angola we yakagombye kuza kuko n'ubundi yari iri muri kino kibazo nk'umuhuza, ariko Angola ikomeje guhakana ikavuga ko itagomba kuza. Ingabo za OTAN ziramutse zije, zo zizaba zije kubera inyungu zo gukunda abakongomani. Umukongomani akundwa n'undi mukongomani, ntabwo umurundi ari ukunda umukongomani, ntabwo umunyatanzania ari ukunda umukongomani, ntabwo uriya muzungu azaza kuko mwabibonye no kuri Monisco kazi kayo ko ari ugufotora. Reka tupfe kwemera ko wenda bariya bo muri Angola we baramutse baje bemeye hari icyo byafasha. Ikindi mwibuke Uburundi uburyo bwinjizaga FDL muri Gicanga na hariya za Burungi wacu, baraza batwika n'amazu. Ibyo byose byerekanaga intsinzwi, ariko icyo nemeza ko kimwe nuko hari methodology, strategy zamaze, technique na tactique zamaze gufatwa n'intare za Sarambwe n'Amadubu kugira ngo baze bacungerere umutekano hari abaturage ba Uvira. Breaking news. Murakoze rero, mbifurije gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Mugubwe neza. Abatari bakora subscribe, mukore subscribe ku Ntare Official n'ubugingo rero, kandi mugire Imana n'amafaranga. Ubundi isaha ku isaha, umunota ku munota, mujye mudukurikirana, mugire impagarike.